Кийинки маселени чыгарайлы. 2 яшикте 720 алма бар бирөөсүндө, экинчисине караганда 24 алмага көп. Ар бир яшикте канчадан алма бар? Схемасын түзөбүз. Биринчи яшик жана экинчи яшик. Бирөөсүндө 24 алмага көп. Demek 24 almağa көп. 2 яшикте биригип 720 alma. Demek 720 kemikteyiz 24 almanı. 720'dan kemitsek 24'tü. 0'dan 4'tü kemitkenge болбойт. Берди карыз алабыз. 6. 201 карыз. 1'den 2'ni kemitkenge болбойт. Карыз алабыз. 11'den 2'ni kemitsek 9. 7 карыз менен 6. 692 96 деген сан чыкты. Almanın sanı. Bu gelip çıkan almaların sanını 2 яшикке bölөбүз. 2 яшикке bölsök, anda 2'ye bölsök 3 6 3'tü 2'ye köbötsök 0 9 4'tü 2'ye köbötsök 8 1 altın 6 şöz 8 16 0 demek 348 her bir yaşıkta 348 jana bирөөсүндө 24 almağa көп, demek koşuğuz 348 бұл bir яшиктин almanın sanı жана 348'ge biz koşuğuz 24 almanı. Бұл экинчи яшиктин almanın sanı. Demek koşsok 24 almanı 12 birinci korku razryatка 6 1 менен 7 372 372 alma. Bu bирөөсүндөгү almanın sanı. Demek 348 almanı 372 almağa koşsok, demek bizde gelip çıkat 720 verilgen almanın sanı gelip çıktı.